Kandam chiang na mo lungmali post Thawngchimnak in nan kut kan in hlei than na thong hi kul le thum Chiapa ni hlei nga Zinglei Thawngchimnak kan rak thok lai tu jing kan chim ding mi tlangtar cheu khat na chu matupi mi no pali chu Mizoram a an hlei na kale tai ngen lam a khotlon loading in CDF CDMC ni rarin pek nak thong an than CDF mindat ni ase chira rangge anka ra rang panhi anchi KNU brigade pangang bunram jun thachung ka do nak a ase chira ra zale somni ru anchi laiza ko pi pong ka do nak a ase chira ra somni rong anchi timi thong le thong pang dang na an raksilai kale tange lam a khotlon loading in CDF CDMC ni rarin pek nak thong an than kale new in chiram kul tange khwa karlak a kal reloading in CDF CDMC ni mi pisin a rarin pek nak thong an than July ni lai khat tange khwa ka dau nak to nu a atu bantuk in thong that nak an to hi si July ni lai li ni thok in kale tange khwa kar a khotlon loading le kal loading in July ni lai thum a rarin pek nak thong an than hi asi CDF mindat ni ase si ra rangge an ka ra rang panhi an thi July ni lai thum Zinglei a mindat khwa lutai ase si ra rangge chu CDF mindat ni an ka na cha a ra rang panhi an thi I hliam tor zong an tia CDF mindat ni than cha an chua Zing Swimilam paruk in pasari le cheukar a mindat khwa ra rang sakhan Kalaya zanhi le somsari le pali lu na gek le Swimilam pasha le somni sari in leikhat le kul tiang ra rangge ngak nak pakhat ti in an ka na hi asim complete kuchung a ka do nak achua ase si ra rang riam tor mi an tam July ni lei thum chun Swimilam le ni le cheu a complete kuchung mun khwar ase si ra rang na chu CDF complete ni shemman in an ka na cha a rang riam tor an tam tia kan thei mani lila zan lei Swimilam pani tluk a neite in CDF mindat ni an vaka than na cha a rang lei ni shemman in an le ru na rang na ni mi pi an ka na pin a sachang zong sham in an lak pek na kuchung a kal zong an reng cha a kan master mi shemman le project bom in kan vaka na I an sakhan chung a voi nga rong atla liam tor zong an kan ma lei chu kan him tia CDF complete ton vong ei tu pakhat ni achim complete khwa lei a ral lam sel pa in arami ral rang zakhat luk chu lechi ain khwa an than cha a khwa mi na chu ramlak a an zam na langshi khwa in chindoi khwa lei a ria cho chanding in akal mi ral rang na zong CDF complete ni an ka na cha a atu leo a ka do nak afak ngai ka do nak pong kam khote cheu khat zong an zam na ase si ra rang na chu complete khwa loading in phuni a ral lam an raksel cha a July ni lei thum ni zong a ral tuk nak van long ni voinga akan heltia complete khwa mi na ni an chim complete peng chung a ase si ra rang ral lam sil rong a ral zam an kar I chan kar lak manding thilri bom an heltia complete peng mi pi ukhroi nak ron vongei tu pakhat ni achim laiza ko pi pong ka do nak a ase si ra rang somni rong an thi kachin ramkul laiza ko pi pong nan sayang khwa a ral bom tu an thami na ase si ra rang pol chu kachin ral kap KIA ni an ka do na cha a ra rang somni rong an thi tia KIA thongla tu sin in thei si July ni lei thum Zinglei Swimilam pangale somni tuk in bam modo phongyan in laiza ko pi pong nan sayang khwa a thaja chapding in arak pai mi ase si ra rang khalaya somma le paruk battalion khalaya somsari le pasari battalion polle kachiral kap KIA brigade panga nokul le li battalion punhani khala pong lam tum nak mun pakhat a an bo na I an ka do na hi asim chu ka do nak a ase si ra rang lei somli rong an thi pin a liam apu mi songa leng an si chu pin a ase si ra rang ni an phur mi ria chole shem chil cheu khat zong an lak chi kho tia kachiral kap KIA thozam nak in thei chi asim
Kale khuchung ase sira rang shem ngan ka mi ruang a lal thalian le an nu an thi kumthum an fa hliam atwar kale miu khuchung in ase sira rang ni shem ngan an ka mi chu kale miu peng chi chai khwa a atlak cha a lal thalian kumkul le kumruk le an nu le pek lu kumkul le kumli an nun na aliam pin a an fa kumthum mi hliam atwar tia kan thai July ni lei thum zan sui melam poriat luk a chi chai khwa luka in pakhat a atlak hi asim shengan atlak nak in kut ka pong mi nu pakhat zong hliam atwar ma zan a ral rang ni chi chai khwa lei a bomvoi riat an thak ma pin a kale muk peng second khwa a bomvoi ni atla I minung pathum hliam an tor chun sa do khwa zong a ral rang shengan atla than I in rok le minung hliam tor an lo tia kan thai Phe khong peng jun thla chung a ka dau nak voi lei thum a chuak a se si ral frang pel hei kwa an thi sian ram kul thang lei le karen ni ram kul ton nak phe khong peng khang I khupong a jun thla chung long a ka dau nak voi lei thum tiang a chuak chu ka dau nak a se si ral frang pel hei kwa an thi I PDF phe khong in ral ka pakhat ni ram le mi phun cha a anun nak a pek tia karen ni Revolution Union KRU ni July ni leili a thong that nak an tua Jun ni khat in ni som thum tiang phe khung peng khang I khwa sadong khupong a ral lam sial in hun khor mi ase si ral sha khalaya zahni le som ni riat battalion le yu so thira rang fon chu mi piral kap tang ti pu fon ni an ka do na cha a ase si ral rang lei pelei kwa an thi tia chajin tling te in kan nei pin a hliam apu mi zong an tam ngai MG3 mai thar zun khat MA3 zun khat bom na le shem thil cheu khat zong kan la kho chi tia KRU ni thong that nak an to mi in kan thai ka dau nak na chu CKPDF KRU SSDF LKPDF le sian tangral kap di lak fon thong khat le pathum thong khat le panga thong khat le paria thong khat le pakwa IPDF SSLRU NPT le tang ti pu fan na kan si tia an lang tar chi KNU Brigade panga munram jun sa chung ka dau na ka SSC ral frang za le somli ruk an thim Karen National Union KNU Brigade panga munram thong ni kul le thum jun sa chung a ka dau na voi za le som sari achang mi chung a SSC ral frang za le somli ruk an thi I somli ruk hliam an tor tia KNU thong that chani alang tar Brigade panga munram muro pengkom chung a chun thla chung ka dau nak achang mi kong chu July ni lei thum a atu bantuk in alang tar hi asi hi thakhat chung ka dau nak a KNLA ral kap in minung pathum anun nak aliam I paruk hliam an tuar hi ka dau nak chung a ral frang ni ral tuk nak a an man mi rang som thum le panga an thi pin a moto pakhat le motorcycle pakhat an rok piak chi na Ral rang shem ngan ruang a mi pi pakhat a thi I ral tuk nak van long ka nak ruang a siang in pali le mi pi in pakhat a rok tia an lang tar chi phe khong a se si ral rang thil chan tu moto ka dau aton cha a pali an thi shem thil zong an lak Chenram kul phe khong peng chung a ase si ral rang thil ri phur tu moto pakhat chu pompua no le ka dau an ton cha a ase si ral rang pali an thi tia PDF thong khat le pariat battalion SSRY ni thong an then July ni kwa zan sui melam pariat luk a phe khong kopi in achuak mi ase si ral rang shem thil phur tu moto chu karen ni tang ti pu fon ni bom an pu no na nu a an ka na hi ase chu ka dau nak a ase si ral rang boi pathum tal in pali an thi chu pin a ase si ral rang sin in MA1 zun khat shriaman ka nak zun khat somruk bongkwan leiruk techno mobile phone le shamthil dang na zong an la kho chi tia PDF thong khat le pariat battalion SSRY thong than nak in thei asi ka dau nak chu PDF thong khat le pariat battalion SSRY PDF thong khat le panga battalion SSLRU NPT pakapha KRU phekhong PDF thong khat le panni battalion le sian tangral kaptang ti pufan na kan si tia an lang tar chi mutupi minau pali chu Mizoram a an tlai na Chiram kul mutupi peng in minau pali na chu alwan cha July ni lei ni a
India Mizoram ramkul longtai khopi in chiram lei atul leo a Assam ral kapni zongling khwa a antlei na tia thei asi khwalthom mino pakhatni tangka tamngai a kan ni chu Assam ral kapni an chek na leo a an mu I an phone zong an chek pek na nu a atu bantuk in antlei na hi asi tia thei asi tlaikhi atong mi mino na chu kumkul leng an sinha I khoi kamun an phak zong fiang te in thei kho an siri lo tia an chungkhar na sin in thei chi asi Mizoram sai ha khwa a Myanmar mi nu pasal fanau he khwa sami chu pa mi nu pahni ni an fir July ni lei thum zan lei sui melam panga thuk a ho thei lo Myanmar hol mang mi pa pahni ni mi nu pi chu a na in chung in an fir tia thei asi api helo in chung a an leo a Myanmar mi pahni an rahuti api chu aka an hu I nu hi an chu api chol tia an chim MTP headquarters in nol na kan mu ruang a thilpoi achua lo nak lai kadum nak sangle mun ma chiao a ko ram thok asi tia tolwo ngei tu na ni an chim a nak hun le ma thei mi nan a chun atang kan lang tar mi phone number a pe thai nak kan tu ding in kan in nol na tia tolwo ngei tu na ni nol na an tua Myanmar mi panhi tal in minu police in a apok khomi siam thil tampi an tlai July ni lei thum Assam palik le Mizoram champhai palik ni apok khomi siam thil sarna gelatin kg zakhat ammonium kg somnga safety fuse bundle paruk bomkep zaruk le somthum le paruk le ni zen thong kulariat le tangka thong somsari le thonga an tlai pin a apur tu motorcycle panni le minung pali an tlai nga tia thei isi Mizoram champhai palik le Assam palik ni an tlai mi na minung pali lak a panni hi Myanmaram mi an si tia an langtar Tao mi a fapa chu kumkul le kumli chung apol nu a mu than Chinese a walking thang tia thei mi a fapa hi kumni mi a si a minung zor in chole thalmang mi na ni an fir piak tia thei isi Shing tu apa ni kumkul le kumli chung cycle in kilometer tinga tluk akol nu a awang mu tia an langtar Afapa fir piak asi na kong he pe tlai in kumthong ni le le nga khan video zong in an raksar Hong Kong superstar Andy Lau atal nak zong a langtar araksibal kumchar China a hin ngak chia a thong reng lo peng an fir na tia thei asi hi kong he pe tlai in Ministry of Public Security ni alaktar mi chu palik na ni afapa thisan le shing tu apa thisan chu DNA mang in an zau nu a achung chok fatak tak asi tia fenter nak to in an laktar afapa fir tu arwa mi minung panhi chu palik ni an nuzul in an doi na nu a an tlai kho na tia global time ni alaktar aral kap nga di mun asoi sal tu Russia General Arian in an dintar Russia ral kap General Ivan Popov ni an ram ral kap boy zinglasin a Ukraine he ani ka do na in an ral kap team mi zat le ral thom tam an nge ti lo na kong achim cha a Arian ton na in an dintar tia thei asi Major General Ivan Popov hi Ukraine thang lei Zaporizhia ram I Ukraine ral kap he ani ka do na hunma a Russia ral kap battalion songma re chokhan tu ral boy commander pakhat asi Ralboy Ivan Popov ni an lutlai boy zinghasin a an dirmun athat lo na kong le rathom lei a an darthom na kong lam o in akwat na cha a Arian in an dintar tia thei isi boy zinghasin a o in akwat mi na hi Russia MP Andrei Gurulayov ni telegram a alamtar Russia Ralboy Popov ni achung lutlai boy zinghasin a Ukraine ral kap ni artillery mang in an kami na le ru na ding battery thilri an ngei lo na kong le ral kap tha an ngei lo na kong achim na cha a atu bantuk in an din tar hi asi tia an laktar tu Zinglei Thawngchimnak chu ma vial in kan doctor ri lai lungmali post tha zang akan pe tu nan di lak chung a kan I rom tuk lungmali post Facebook like follow le YouTube channel a subscribe kan to pek cheu ding in kan I som na